Dobar dan i dobrodošli, dame i gospodo, poštovani gledatelji. A šta reći više, evo nas, prva hrvatska malonogometna liga, drugo kolo, dragi moji, u sportskoj dvorani u Gospinu polju susreću se malonogometni klub Skver i malonogometni klub iz Solina. Što je bitno naglasiti? Naglasiti ovoga trenutka su pojačanja u Skveru. Tomislav Bevanda iz Bosne i Hercegovine i Josip Jurić iz Nacionala, a najzvučnije je ono ime, to je ime našeg novog trenera Marinka Marovića, vrsnog znalca futsala, čovjeka od struke. Idemo na teren, dajmo momcima šansu. Evo lopte na Jovića, zove, dođite. Jović, malo prtlja peta, evo sada diže loptu Perajica, kako on to ide. Perajica, kome dodati, Primić, udarac, što je ovo bilo? Kakva je to bila šansa, golmana. Bevanda, može, ima tu rolicu, može, Bevanda, udarac, brani Bilić, koji je tamo da prikuca na gotovo, meni. Evo sada Tripković, Orula brani, Čikić, bilo je to blizu. Cvjetković može da peti, a Bilić, kakvi mišići. Evo toga kornara, izvodi ga Jović, Bevanda puca, brani Bilić, Rangotov iz drugoga, gol Rangotov, to je kad pogledate te publike, to je kad dirate Hulka, kad se on nasrdi, naljuti, što ga više ljutite, a on, evo onoga momka, meni jako drag, ponovo, bilo je tu svega odbijanaca, 2 puta Bilić brani, ali ipak Rangotov spreko sretno u mrežu, 1-0 Skver. Lopta na Rangotova. Rangotov, greška, evo sada Perajica, kome? Pavičić, Primić izašao, nije skratio gola! Gol! Perajica, ko je zabio? Pavičić, jao, štete, ali momci su to vrsno odradili i smanjili rezultat na 1-1. Loptu ima Bevanda, Mato Šimunović ima za Rangotova gol! 3 duše, jedno tijelo, istostranični trokut, hipotenuza kateta, Čima, Rangi i Bevanda. Jurić, Andrijašević mu otima loptu, Andrijašević brani Zoki. Evo sada Jurić ide u kontru, koga ima Reza. Rezi, kako je Niobra, Ličbi, Bilić. Evo to kornera, izvodi ga Bevanda, Cvjetković, Bevanda. Na Čima odlaže, Jurić ispod noga! Gol! A nije Jura! Evo ga! Kako pojačanje Skvera, gore protiv Nacionala, već je jedan put tresao mrežu, a pogledajte publike, ljubim vas, draga moja publiko, već je gore da se vratimo, protiv Nacionala zabio gol, a ovo mu je na skontu broj 2. Evo ga! Evo sada svi znamo kako to biva, golman igrač, Solin uvodi igrača golmana, evo sada Rangotov, Jurić ima, Rangotov, gol, Rangotov, dragi moji, počistio je gore prašinu koja se nakupila od prošle sezone, nije nikao dirao mrežu, a on je danas počistio
hat-trick, dragi moji, 4:1. Još je nekih 10 sekundi do kraja, no momci odlučuju dati ruku jedni drugima. Gotovo je. Evo ovoga trena Andrej Topić, naš dragi sudac iz Splita, oglasio je kraj utakmice. Šta reći za kraj, dragi gledatelji? Oduševljenje, velika pobjeda ponovo Skvera, 4:1, uvjerljivo, iako to, reći ćemo, nije izgledalo na prvo poluvrijeme, sve do samoga kraja i doslovno minute prije samog kraja poluvremena, Skver zabija taj gol. Bilo je gusto, teško, grčevita borba, ali na kraju smo izvoljevali i pobjedili svih tih 4:1. Evo, moj kolega, dragi Dario Kovač, kao uvijek vruća linija. Na vrućoj liniji on i pogodite tko. Na kraju mogu reći da je zaštićena pobjeda. Dobro, bilo je teško, probili smo led na domaćem parketu, u gostima smo uzeli bod, doma pobjeda, to je jedan put koji moramo ići. Jednostavno, loše smo ušli u utakmicu, nisam bio zadovoljan, imali smo loš protok lopte, sve je bilo sporije, nismo bili agresivni u fazi obrane, međutim nakon 10 minuta se to dosta promijenilo. Postali smo agresivniji i zabili smo gol taman kad treba pred kraj prvog poluvremena, da nas malo rastereti, da se vidio grč. Ulazak drugo poluvreme u igru, nesretno primljen gol, šteta, vratili smo ih u igru, međutim drugo poluvreme smo bili, što se mene tiče, puno agresivniji, puno čvršći u duelu i više smo željeli na kraju krajeva i kvalitetnije smo igrali drugo poluvreme i mislim da smo zasluženo pobjedili već sa 4:1. Sljedeća utakmica je protiv Vrgorca u Vrgorcu. Ja sam rekao, ne postoji lagan protivnik, ne postoji lagana utakmica, igrali vani ili doma. Doma moramo pobjeđivati što je više moguće vani, davati maksimum. Ako je Vrgorac mogao odigrati 2:2 sa Splitom, znači imaju kvalitetu na domaćem su terenu, ali mi smo pokazali isto da u gostima imamo hrabrosti, želje i volje i nadam se pozitivnom rezultatu. Dragi gledatelji, to je bilo sve od nas. Do idućeg gledanja uz ove prelijepe kadrove. Pozdravlja vas vaš dragi BK. Evo onoga momka, meni jako drag. Ponovo